Dobar dan, dragi prijatelj. Evo, danas imamo jako važna tema, jako dobra tema i nadam se da će vama sviđati. I taj tema je koji svi nama idemo u ljekarnu, kupimo za naše ptice taj lijek, to je sve kemikalija. Sad ću ja vama napraviti antibiotik. Antibiotik na bazi biljne. Prije nek počnem pričati u taj temu, ja bih vas molio da napravite, da lajkate video, da stavite subscribe, da čim više ljudi gleda taj video i za njihove ptice koji imaju neki bolest, koji imaju prehlada, koji imaju upala pluća, upala crijevi i taj antibiotik je jako dobro. Ja sam inače dajem isto moje ptice, pogotovo po zimi, zato je po zima, znate da je više dobio prehladu, ali za moje ptice ja sam njima napravil. Nije važno sad u koje doba, može po ljeti i može po zimi, ali bi bilo najbolje da je po zimi, da tu dobivaju ptice. I naravno možete dati u bilo koje doba, čak ako imaju jajce ili ako imaju mlade, možete dati, mladunci dobivaju imunitet preko majke koji njima hrani. Naravno dobivaju isto antibiotik. Prije nek počnemo, ja ću reći od čega se sastoji taj antibiotik. Naravno, kako se vidite, sve vidite da je na bazi biljne. Evo recimo imamo šišenjak, 3 komada. Imamo ove, sad sam napokon našel ovo ime, ove začina se zove piskavice. Evo, tu je piskavice, ja ću napraviti jedan video u piskavice, samo u piskavice, da vidite kak je, jako je dobro. Tu je inače lijek za sve. U bilo koje doba dane može koristiti, ali treba naravno dobro znati napraviti, ne pretjerano, i jako je, stvarno je jako je dobro. Ja ću napraviti posebno taj video za piskavicu. Našao sam u Hrvatskoj, dosta sam tražil, nisam mogao naći, ali ima u biljni dućane, bio dućane, imaju tu piskavice. Možete onda tražiti i ja ću onda vama reći kak je. Inače piskavica je jako dobro, čisti crijevi, čisti pluća i naravno to je jako dobro kod paranje ptice. I onda imamo isto đumpir, koji ne zna, đumpir je jako je dobro, jako je zdravo. Isto to je za čišćenje pluća i za crijevi i za cirkulacija krvi. Naravno imamo limon, svi znamo da je limon vitamin C, ali prije nek koristite limon, dobro operite limunu. Imamo med, to je pravi med, domaći med i tu je sam po sebi med je lijek. I nemojte biti škrti da ne dajte ove vaše ptice meda. To je jako dobar. I naravno za njih jabučni ocat. Jabučni ocat je jako dobar za čišćenje crijevi i za grlo i za pluća. Evo ću reći kako se tu radi. Prvo imamo vode, vrela vode ili vruća vode. Prvo kaj napravimo, stavimo đumpir unutra u vruće vode,
stavimo đumpir i onda jednu žlicu vruće vode u šešnjak. Sad ovo stavimo sa strane. I šta je najvažnije, većina veli ljudi, ja dam u posudu za ptice, dam unutra, stavim, nema šešnjak. Inače šešnjak svi znamo da ima u sebi antibiotik, ima penicilin. Ali nije dovoljno da samo stavite u vodi ovak ili na komade. Najvažnije u šešnjak morate njega zdrobiti ili gnječiti. Znači uzmite ovak, evo tu i gnječite. Sad on kad pusti sok, evo sad smo mi, 100% smo mi, taj šešnjak ima korist i sad je dobar. Poslije toga taj šešnjak stavimo unutra u litru vruće vode. Negdje temperatura od 60 do 80 stupnja Celzija. Evo kad smo stavili šešnjak, sad idemo limon. Naravno limon ima vitamin C. Šta je napravimo? Limon morate presjediti, cijeli limon unutra stavite. Presjedite limon unutra. I onda ovo nemojte baciti, stavite unutra. I isto ovo, evo, i stavimo unutra. Ovo je sok. Jako je dobar. Sad smo napravili antibiotik za naše ptice. Ovo je sok kad se ohladi. Možete staviti u flašicu i staviti u frižider. Tu se koristi 4 dana za redom. Znači svaki 12 sati napuni posuda za vodu i njima daje. To znači 4 dana za redom svaki 12 sati. Inače neki vele da je svaki 24 sata, ali svaki 12 sati bi bilo najbolje da njima promijenite vodu i dajte taj sok. Ali morate paziti na nešto. To znači morate gledati da li je vaš ptice pije to ili ne pije. Bi bilo najbolje, najpoželjno da je maknite posudu od vode barem 3 sata, da su žedni, pa i njima dajte ovo. I gledajte da li on tu pije ili ne pije. Kad on pije to, onda znate da je 100% dobar je pravi antibiotik. Evo sad smo ovo smo gotovi. Evo sad ovo da se ohladi, malo miješate da se ohladi i onda dajte vašu pticu. Evo, ovo je sad prvi antibiotik, to je jako dobar. Ovo prvi idemo vama, gledajte kak je ovo. Ovo je antibiotik. I onda, evo, i možete mjesečno 2 puta njima dati. Jako je dobro kad se pari ptice. I nije važno, rekao sam s početka, bez obzira da ženka sjede na jajce ili imaju mladunce. Možete njima dati, ne škodi njima ništa. Kad smo gotovi, smo napravili, stavimo poklopac da ne ide unutra insekte ili bakterija ili bilo šta. I ovo je najbolje antibiotik šta postoji za naše ptice. A inače je jako dobar za paranje ptice, pogotovo za mužjaci. I pojača lupinje
jajce. Ona čvrsta, lupine da se ne razbi, pogotovo kad majka njih skuplja kad sjedi na njima. I onda se stavimo sa strane do sutra ujutro. I onda sutra ujutro počnemo njima davati. Za ovaj video možete, evo, ako vama sviđa, možete staviti, lajkati, subscribe. Nemojte zaboraviti subscribe da vaš prijatelj koji imaju ptice da gledaju taj video i vjerujte mi, budete vidjeli zato svaki dio od taj video je jako važan i nadam se da će vama sviđati. Hvala svima i nemojte nama zaboraviti lajkate, subscribe.